lên sa vai in chibai ule Mizoram chung ami te baka khovel ram sang sang ami zo om jong sang te po sarkar thal in chibai ka bu kani kan campaign chungin keite akan thian dang te kan campaigners te atu point mi poi soi te po kan lo nei theya mi ru ti na te po kan lo nei theya chunga chuan ngai dam kadila in sarkar thar hian kan bu tran nan la li sual thu soi kalla ti sual le to su ati kha kan ru kan gong renga tun ma thil lo kal to in chui vak vak emo khatiang lam pang kha kan ru om lo ba tu na tang ro chuan mi tinin dik takin thil kan ti tu rania digna ro rel in tran to no wa ti sual le ero chunga chuan kan khau le don ani ti ka kan soi lua tin min FIR thelu theina te zalen nam ne ya ko ta te chung chu alu lo thei lo wa sarkar khan court ro rel na khan in ro theina kan nei lo wa chu wangin tu boy kalai emo tu boy thar emo awmani ro chuan chu chuan ama kompang ai azo mai tur ani ten kan rama abik takin in chandona do te in puna anase mema kan media awang hian hetianga in pu thin na hian kan ram politik ati bal zole mem maya chu wangin hetiang thil reng reng hi kan in sui deu zel to dona thurik ani chuan apu khan tur mai tur ani adik lo ni chuan apu tu khan tur mai tur ani zalen taka hetia du soi na ringot mai ram ni hi adik lo ba ei chu kan palzam mai mai don to lo ti ka soi dua ten fake account manga mani ming po ti lang ngam si lo ba doi sep taka tlan chi chunga mi be hi kan chui chuak zel to don ani chu wangin mitin te film kurturin ka in cha loka political transfer hi develop ram kan dua lo thei lo te lo mani chuan thu dang ni sengin ama ro chu politik awanga transfer lo tok to te ero chu an chung chang duhsakna kan railway lo thei don lo ani ten kan official te song hian zalen na ania tu na tang chuan zalen takin an zalen na mang se kadua kan zalen lo lutuka opinion poll ola ka po kan ngai dan kan soi ngam lo ke mani mai kan ni lo sarkar na tok te chung point opinion poll an ngai dan an soi chuk thangam to lo chu tiang chuan sarkar na tok te zalen na dan bein au meka sarkar na tok ten anti lo tur chin aram ri au mai ni kan du zong soi te kan du lo zong soi te kan tran zong lo soi te kan right ni khatianga zalen taka kanom lo chuan kan rama hian politik dik om thei don lo ani subang chuan sarkar na tok te tun ma ang khan che taka siam chui kan du lo ba zalen na in nei ang Taka ramle namtanin man kandu ani minister tin officer complaint box le suggestion box kanda dona eta hian mitinin arop na kan nei te social kandu te ron thelu thei ania chu mun takin kan lo entry nanga tin online na ti thei dan po kan ruam man don ani kasoi le turi chu ni za chunga kan ti tur kan priority som le patni kan puan chu adwa emi han puan nan hian a ran pa wa na pa hole mowa sarkar na to ko khom kan tum lem lo wa hun a heka chu wangin department zong in to na kasoi tur hi lo chin chia lo bo zu ngal ni sela
ziak a entirtu nei ro chuan aron zui vat tho dong ani pakhan na chuan kan sum din mun a che em ti kan hria special drawing facility le ways and means te overdraft te mangin engemaw chen kan kal trong ani kan ram hi report aya sangin apung kan pe reng ngaya sakata vai bel se zali vel salary le pension akala ngaya abang hi te bem em to mai ni chu tiang chuan hi wangin RBI point kan sarkar chu warning aron peta hiala tuna kan ro chun turahi budget ning noi mai ani boxia so bang chuan financial year thar lo thleng turki year of consolidation in so me na kumatan kan mang phot dona khat ichu mi puin e mali din bun kan siam thana hunatan min pese kan dua project lian le thil poi mokte khat chung chuan kan ti rum thei don lo ani ama ro chu ti chung chuan kan ngai poi mo ber chu kun na thok tu te an dia chung kun na thok tu te thai thar so thieng le ayeng le marcha le mun phia hemi pali hi a minimum rate puangin kan le yang ti kan in tiam ani chu kan thu tiam chu kan bo zui ngal dona kan budget te kha tam lo ma selangin aning no e tang po hian kan ti thei donin kan in hria chu wang chuan en thai thar chi tu te zong hian kan ret anga fral andu chuan an fral thenga kan ren aya thazok an mania rem khian na ruang na lo siam thei ni chuan an zalen boka chu tun sarkar thara kan ti hasak ber tu ani in finance department a hian SADP tan vaibel sida songa da that ania ei hi thule ma chuan khoi chet mi alo tur ani apathum na chuan budget siam chung sang e November thla kha budget po sai hon ani der to kan tlai khet to chu ti chung chuan ti thei allowing kan hria kan minister tin te hi an department chan theu anen kol dan tu a road map ziakin kan nei vek ani chu minister tin te kan pe vek dona chu minim zui chuan a tla chok ni lovin ngai tu a san pa po ni lovin kha kan policy kan lo duan tau sa mang khan an minister chan theu anen kol dona budget pa ngai kumtin mai angai le ngai nei reng ringot hi ani lova tuna kan budget thar tur hi chu ZPM policy oriented budget ani kan besia chu wangin mi puin an vote chu kan policy khania kan manifesto kha an vote ani kha ti lo tin an duwa tu nei na min pe ni chu wang chuan department ni an minister theu te kai khwai na ngai poi mo in budget siam da twang ngai ringot ni lovin ZPM policy tin zone budget ron siam turin ke cha du bok ani ten kan budget a hian don financial year thara tam chuan share kop dik na sei don ani kan budget a hian share kop dik lo atam lutuk kan le budget tura kan pass te ai tam tak atakin le kan bale don ti khereng chungin lan moinan tlem theyang berin kan da kan CSDP te po adam theyang berin kan da lan moi kan dua revised estimate ain or budget estimate ain revised estimate alo claim dua ya actual alo claim le dua ya kung khata kan chut sual nei vai bel se sang tel ni kung than khata chuan vai bel se sang khua ten kan chut sual ni so dik chia thei chuan ni lo ama ro chu vai bel se sang tel kum tin chu dik lo kum khua tu ri ani karing lo so wangin kan ni ang amin kan langang eng ma ke ni chuan kan zep don lo kan tun din mun tak kan chia je mo kan thak je mo lang chuak thei turin
budget hi department tirin anon siam kan be sia atira kan an pass ho dial le atopa kan pass lo ang thil thleng tam tak lo om supplementary demand manga soi ho na po hon to si lo wa in ru liam le duak thin hi hi kan ram finance and ko da hian ti re siam that kan duani pen sarkar sum mani mimal akauna lo la da kan lo pal lo ani chuan action lak ngai lovin mani lo in chin fel wat turin kan in fiat tir bok ani apalina chuan resource mobilization committee kan din dona hei arang theiang perin na tho tir kan tum ani chu chuan aron khoi tur chu pakhat na chuan austerity measures in ren chem da engai nge sum kan sen tem te dan tur ti aron tianga chu da chuan ke mani ho minister ho hi kan kal ka sadon ni ma kan floi don ni and tinan chief minister in 29 grade 4 pali a sortaya pali kan banang pali dang kan lakolam minister ten pali an kol theya pani kan chokang pani an lakol theya MLA ten pani an chor theya pani kan bananga pakhat an chor to ten MLA zong ta na kar thar lehi ti to ani bakang ten minister ten kay potiamin motor thar kan leidon lo alui ala trai mem lomin kan fia sarkar thar wanga motor lei thar sia hi atru na kan fevelo subangin man tlak an lani phot chuan alo man lui hi kan mang zui ve mai don ani ten minister pakhat zelin kar pakhat le spare pakhat an kol theyang chu bak chu an kol tur anila bangla kan lu adona piang hian furnishing en mo cher tam tak man athal an thak thleng thina heng bangla te kan minister tena lungoi takan lu mek ten nia furnishing hi ti tru kan tilo awamang hian kan somang oi molaya alo pel he de mo thuam than ngai molo om pal ani ro chuan chu thu fanin awamanga furnishing lam re hian an mani dam chen an nei veka thak tu chu ni huna kum chu ti zan do thak tu ti awm sa veka chum yang chuan akal ve mai turani ti chuan minister bangla mai ni lo sarkar building zong zonga furnishing hi furniture hi atina thak ahuna zo siam veka thak do turani namdang siam man tur ani lo chu ahun zela ti khan voi ta thak group lovin a life period alo to pa khan ata tolin ti tur ani tani ten minister te ansinin anin fuai do turan lo anin zoi dum turan lo a heksa atrul lem lo sikul nau pang in lo tir tur ani lo in zone pe chu khap sat ani ten chief guest kan zut kan tum lo til te nau thenga chief guest min som lo turin mi pui te pok kan nen chawani kan officer ten lo hong ve ro se lo ti ve ro se lema minister chinina an on hon mi so mai tun malama in koi ba thenga an hong khasu adi ke mem lo ani so wangin khana khan kan hun la hek chi ana la khan in ven kan dua ten hemi austerity chung sang hian ke mani ma kan foi dona official ten minzui kan be sini kan official zong an entitled chin la ro se ke po ka entitled chin chu chen khat po bang lo la pek ka entitled lo chu chen khat po hi kala don lo chu wang kan official te point an entitled chin a lu ngoi se la an entitled back local pal an lo omani chuan lo in chin fel wat turin kan in fiat tira ayan thatu kan da don ani ta hian chu wang chuan mani chan ho ba lo ti local emo kan omani chuan
hay chu action kan la ngal zot don ani ten mi pui rim po in ren tu ren kan cha dua en te tui te tileng po rampachia kan nia in ren thiam tu rin kan in cha ani then resource mobilization here austerity measures maka manpower assessment aron khoi telanga kan mi ring ngamo dan lai department anen tam lutuk nge in dai lo lutuk khang song song kha anon zir tel bok don ani ai kal song song le mani post lowa omek song song January tharau main ron report vector ani ya a justification ne engwang ne ai kal anla engwang ne mani post lowan om ai kal song song kha di re thei ani khel lawang lo thei lo thi lam ve di kan ria so bang chuan a justification ne anon thelu vekanga e committee hian alo endik dong ani did this investment an khoi telang true lo sarkar sum sen na exam nge om chu chuanin hei chu outsource ni e hei chu privatize ni e ti te anon sir chiang anga chumi ani thein tu chuan department jong sami January tha thar al main functioning and non-functioning asset an nei jong song anon the lu tu ani bok ani work order chung chang pangana work order issue to na lo tran to jong song kan cancel don lo pakhat ma chata ken thok zui ro se amai ro chu quality kan en do don quality chia chu bilan la thei lo ZPM sarkar in wa na chia au tu ne lo tu na work order an pe jong song ni dan bo chia pe ani de ufeka restricted tender de ufeka pe kani nan lo pe kani so ti chung chuan na lo tran to chuan ti boy kan tum lo amaro chu work order issue to na lo la tran lo an omani chuan chung rong rong chu stay mal tu re work order tel lo na lo thok ten om chuan stay bok tu re abik taken saski a hian finance department atangin single nodal agency an sumtur transfer vek ani to an lo man suwa to su an man suwa to ina omanga a balance an laman lo zong kha ron report vek tu re sa chuan sarkar ina tu ape tu ani then restricted tender reng pakhat ma chief minister approval lalovin timia lo tu ani parumna anti corruption measures e kan ngai poi mo em ani lok ayukta hi thuam chak kan dua maro chu tu na din hun thar kan an hian thuam chak chi ani nge ni lo hi kan en fia phok do ani then CBI nena general consent aram te yang beren kan pengal bok do na kan ram project jong song endik turin monitoring committee kan din do na chu sarkar le ZPM ho tu te chau yan an endik don lo zoram mi pui jong song ai o kim so da chuan an om don ni recognized party tin atang pakhat theu anon thu ve ang NGO atangin anon thu ang MKC atangin pakhat MPF atangin pakhat so chuan mi pui ai o kim ani so me te su kan ram project endik tu akan bang don ni an mani pui tur hian quality control division hi an man thei turin kan siam bok dona technical support te turin Prati sarkar kan dolowa mi pui sarkar alo piang ta ni so wang chuan mi pui sarkar ani sia chu kan monitoring committee a hian tilan ani nga dona so mi te chuan project to true an tlonga contractor khan a huna lo zo lo thei lo ta sela engwai ne a huna zo lo so mi huna chuan ka zo wang hetizat hian ti in
ti hua min ngu lo lao em in an deal ni sia enga tinge huna hian an zo theilo so wang chuan at san an na he committee hian MNA party congress party zong zong ngai dan kan la vek don ani ai om vek don so mi te chuan a ipo se sak de wangu an ti lo chuan en contract nga hi ni khat ma kan put sei down then revise estimate hi su committee bok chuan i revise sak de teng u an ti ni lo chuan chen khat point revise ani ngai to don lo i ka kan soi le du bok ani then hetiak na kan thon tura hian kan minister le kan MLA zong song an chung khat lai na lem thiam tha te voina hian ka ngen wa en kan chung khat lai na le kan thiam tha te hi min froi sol tu kong dik lo min zo ti thin tu an lo ni to ani mai thei ke ni ai ro hi chuan ei ro lo tura min pui tu min trong trai pui tu min ven pui tu ni turin kan chung khat lai na le thiam tha te zong zong kan nge na kan party workers zong song po chu tiang tu chuan kan nge na kan official zong song te po chu tiang ri ru min put puya ma min la pui turin kan dua kan official te cooperation tel lovin sarkar kal thailo hi country a chu wangin dik taka kan ni tin na kan thot tlan kan dua NGO le ko khan zong song rồi om na kan ngen boka kan NGO te kan ko khan te chuan eru na ko nga hian an ti thei tok chuan ti deu fek to chu nei nan ko taw ve si lo wa min fin chwa tu min dom tu min trong trai sak tu atan an tlang kai em dong na tin mi pui mi mir hi zoram mi pui mi mir hian lem le na hi do wangu I trăng ho wangu kan zawai hian thil hi atop thei dong tu ra tran puya kan som bok chu ni pasarina chuan hun man dik o ran ho hian hun kan mang dik e ma bidang hian kan en ton le thei hau lo ma poi khom mai o ran in mar huai to sarkar hian azui angai ahun taka amun taka kan om tur ani emiatan hian biometric attendance system hi department tinin to na tangin na lo ne ya introduce but lo tum thau tur ani then officer in kelna bung ruwa eng chi ma om tur ani lo mi hring rong bol hi pathian rong bol na nia sarkar na kan tho hi mi pui rong bol na chaw ni pathian rong kan bol ani sumi su in thau turin kan in cha ani Parian na chuan state marketing board kan din dona ei rang takin kan din dona an na pui ber chu thlai thar le ani dona vegetable supply chain te an tianga in kan thlai thar processing te skill development entrepreneurship kan ti zong zong a value addition kan thila kai noi zong zong nen khan e marketing board hian ma aron na dona ni pakwana chuan boundary committee kan din na lang Ramria buaina om vele din chop sung atrulo athalo tu na tang hian kan loin bua sai tu rani ta po hianin mi pui ayo kim theyang berin kan ruai tu ten anon duanga somna triple SB le SEDP board chiangal tu rani in resource mobilization department hi chiangal tu rani Department pui din angai lo hemiatan hian Resource Mobilization Department ni lovin Resource Mobilization Committee kan ya chu chuan te kher to so pakanda chuan Right to Public Service Act kan lo pass to kha ataka manghal turin department tin te malanghal turin kan sa pok ani ato bera chuan ruhlo ti tak zetin kan do don kan thalai te etisa thimek le nun beidonga ommek hi chancho wat an ngai emiatan hian kan bazit po kumdang zong zong ai kan thil phal do ni ti tak zetin emia hian malaka
kan excise act ning lai te po atru langa men thuai turin ma kan la tran bok don ani ole kha song kha kan priority ni za chunga mi tur kan puan thei ani a luna kan soi khani za chunga ta ni nakina budget thar kan nei huna kung khat chunga kan priority kan puang le don ani hemi ti pui thin ani theinan hian mi pui zong som trong trai tran min lo lak pui turin ti tak setin en som chuwa Christmas le New Year lim tak le thamuang taka mang turin duhsakna an la na chu